Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto no athiĩte na mbere na kwĩrwo makeni akiuga atĩ mũbango wa waki wa nyũmba cia Raithi no nginyagia ũthiĩ na mbere kuona atĩ nĩ imwe ya agenda ciake iria agĩrĩirwo nĩ kũhingia. Siko kwenye katiba ya Kenya kwamba tuendelee na hii kazi. Si tulienda kwenye uchaguzi, si mukapiga kura manifesto yenye iko na hii kazi. Si mimi nilienda bunge, si bunge ikapitisha sheria ya kufanya hii kazi. Hii kazi itasimama ama itaendelea? Hii kazi itasimama ama itaendelea? Ruto Akiaria Kauntiini ya Uasin Gishu hĩndĩ ya Uruguria wa Mubango Ucio nĩorotete arĩa mahandĩte macira Igotiini nĩguo kũrugamia, akiuga we ndaragũagũa kuona atĩ nĩarũmĩrĩire ikĩro ciothe cia watho gatiba-inĩ ya bũrũri na akĩmera atĩ muoroto wao ndũgũkinyanĩra. Nyinyi ambao mko kotini mko na kazi, watoto wenu wako na kazi. Nyinyi hamujawahi kulala njaa. Nyinyi hamujapiga lami mpaka kiatu ikakatika kwa sababu unatafuta kazi. Alafu unaenda kotini, unanunua wakili, unapeleka kotini, unaongana ati hii kazi isimame, hawa watoto wa Kenya wengine wakae bila ajira. Mimi nataka niwaambie, hawa watu wako na Mungu na wako na mimi. Tutapambana na nyinyi. Oho Ruto nĩ amakũmithĩtie kuona atĩ marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũthararia mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ na njĩra ya gũkungia ungumania magoti-inĩ, na we rĩu akĩhĩta gũtigĩrĩra atĩ ungumania nĩ wahuka makĩria rũhonge-inĩ rwa ũcirithania. Na mimi siwezi kuongana kotini. Badala ya kuongana kotini, tutamaliza ufisadi kotini. William, mnanielewa? Ati kuna watu wengine wananiambia ati kwa sababu ile serikali ilipita ati walikuwa na budget ya kuongana kotini. Ati mimi niende nitengeneze budget ya kuongana kotini. Unataka ati pesa yenu itumike ati kuongana kotini? Hakuna. Hiyo kazi haiwezi bwana, haiwezekani. Hakuna budget itatengenezwa ya kuhonga mtu yoyote kotini. Badala ya kuungana kotini, sisi tutamaliza ufisadi kotini. Kwa sababu kotini is supposed to serve the people of Kenya. Mahakama ni wafanyikazi wa wananchi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Makiria Ruto nĩ amenereirie mwaho wa mũng'ethanĩro na ũrĩa ũraregana na mũbango ũyũ, nĩ kĩrĩa augĩte atĩ makoretwo makĩharagania tabarĩra cia thirikari na njĩra ya gũkungia ũteti, na haha akĩmoria atĩ maheane kĩhonia kĩao handũ ha kũng'ethera thirikari na njĩra citarĩ mĩthingi. Na wale watu wa upinzani wawache kupiga makelele, watuambie mpango yao tofauti na hii yetu ni gani ambayo itapatia hawa watu vijana ajira. They must tell us. Wasituzungushe tu hapa na sijui maneno ya porojo ya bure. Kwanza hii program ya housing ilikuwa katika mpango ya 2017. Hiyo program ya universal health coverage ilikuwa katika mpango yetu ya 2017. Wakakuja wakatuletea kizirani. Sijui nini, salamu, sijui handshake, BBI, reggae. Kitu yote ikaharibika. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ciake wa Njohi.